بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Isung natuin pagbasa sa kitab sin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Riyadus Salihin. Niabot na kita niyo pababun nahyi anil qirani bayna tamrataini wa nahwihima إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. Bab lawang pangadjian an-nahi, panglangan anil qiran. Qiran daing haqarana yuqarinu qiranan. Qarana mo impapaglambingun mo, papag-akarun mo karwa. Bayna tamratain, antara sin dua hulma mo impagkaon, pag-akarun mo karwa. Takuma kau dua hulma, pamo kaunon karwa. Yang langan apabila idza akala jama'a, mangyaon kimakaunin mga jama'a, amuin iban mo o mga iban mo, pagubos tiyo impagkaon, pagsakali ni kau kuma kau dua hulma magtuy mo supaon, tiyang langan imbihad. Tamam? Sabab kari asali kuma kau hambuk-hambuk saja. Tapi luwa na bang tiyo-tiyo dah. Kung ko magtuy umus-us lang mo maubos na yun. So paon mo magtuy dua magminsan. Hada manhiyun anhu. Hada ismuhu al-qiran. Ma ma'na al-qiran? Pag-akarun mo kura. Lambingun mo karwawihan, kaunun. Illa bi'idni rufqatih. Malainkan bang kau ijinan, tiyukutan kau si mga iwan mo. Nasali na kau. Tamam? Sa bangway, kari asali hambuk-hambuk saja. Kung kau kuma magtuy kumamot. Abi sing kay wanang magkaon mabang-bang, magtuy kumamot bihan, sud pasimod. Kasi sa kaulaw lamun wala makas nakaw. Nanya to piyang langan. Jayid, manhi anhu. Amat timbasahon na to. Hababi. طيب. عن جبلة بن سحيم. عن جبلة ابن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. Dain kan Jabalah ibn Suhaim in aghiniya, asabana, diagpakan kami. Kami diagpakan. Diagpakan kami aamu sana, ang katahun atau kan tahun gutom. Aam sana. In sana rin di maksud tahun gutom. Way pagkaon, kulangin panghiyanom, kulangin bungang kahoy, sigpit. مع ابن الزبير iban sin Abdullah ibn Zubair. Hazaman sin Abdullah ibn Zubair, yagpakan kami long niya amu qahtun wa jadb. Tahun amuin kulangin bungang kahoy, kulangin panghiyanom. Faruzuqna tamran. Sa kalilong niya ridjikian kami sin Allah Ta'ala namo ngayon hulma. Faruzuqna tamran. وكان عبد الله بن عمر إن كأونني عبد الله بن عمر يمر بنا مغلبا لونيا دين دون كامو تنودنا ونحن نأكل كما كأون كمي سابو pagyanon kami long na sin Abdullah ibn Umar pagkaon mga hulma kaya kaon namo, la tuqarinu, ayaw niyo
paglambingain hulma kaunon nyo amuin magbinsan. Dua hulma kaunon mo magbinsan, la tuqarinu. Naam, sabab tiyo din hulma yan. Nabang nyo amuin dua ruwain kaunon mo, papaglambingon mo bayanin dua kaunon mo supaon mo magminsan, wayron makapinapaiban mo. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran. Ma ma'na al-qiran? Amin papaglambingonin dua hulma minsan. Thumma yaqul, ang pasya namung illa ay yasta'dhin malainkan bang siya tiyugutan sintay manghud niya. Illa ay yasta'dhin ar-rajulu akhah. Malainkan bang siya na maid sinhambuk usog patay manghud niya, ang patiyugutan siya lang na okay na amoy ron dasahan. Adapun bang kamo mataod grupa besing kamo magkaon butangan kamo mga langta hulma atau misal bukon hulma tangan ka mabang-bang bihan tupod-tupod kamo tiyo-tiyo da pamataod kamo kung ka kumaha mga ruwa og palon mo pasimod mo marwa iklog pag-akaron mo karwa ayaw hambuk-hambuk sadya sababin taw bihad tuwing palangay bihad to manunjuki pa amuin palangay manunjuki pa syarah usog bihad to rajul syarih kaya yung syarih tabi ada kumana kabtangan lang niya dahal rajulun syarih la yashba tamam yakul kathir syarih pagtagha bahasa Arab ngayaw maglangay simbihan lagi mataod kamo asupaya makaunin katan fahimtum alhadith muhim alhadith muttafaqun alayh bab sumunu bab ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'. Lawang pangadyan. Ma yaquluhu inhipamung niya iban sinhinangun niya sintao amuin ya'kul magkaon di pagkansuban. Unin hipabung niya. Ang siya magkaon di pagkansuban. Unin hipamung tao magkaon sadya sa kaliri siya magpakananam kanso biyahap di sadya minkan nagkakaon unin hipamung niya rakalaom mga hangpo sa itan si masakat miya makad kani wa an Wahshi ibn Harb radiyallahu anhu anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba' قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود دين كان وحشي بن حرب رضاء سيسن الله تعالى سكنال لمن صحابة رسول الله نمون إن أغني لا يا رسول الله inna na'kul sabunal to din kami magkaon wala nashba' di kami pagkansuwan ito ini dagbus magkaon na sadya di kami ni pagkansuwan qala fala'allakum taftariqun arakala long sin Rasulullah in kamu taftariqun nagbubutas-butas kamu bang kamu magkaon nambuk na dito nambukan sipak nilihan sipak di kamu magtipon qalu na'am min akhi nilahu ya Rasulullah qala fajtami'u ala ta'amikum in hinangon niyo at kamu kansuban ijtami'u pag tibuok kamu pag agad-agad kamu ijtami'u ala ta'amikum pag uno ba ini pag agad-agad kamu kung kamu magbutas-butas besing kamu ra hindi pwede ning pagkaon nyo butas-butas atawa naghambok kamu naghambok alhamdulillah maitad sabab barakat miya magadha jamaah barakah miya magadhawno tumurun si hawno ang kamamun na lilipungod nag-aagad-agad nabang nabutas-butas wayroon barakah kanda ito ka na naman mo magkaon na sadya ka wayroon di ko pagkansuban nakita ko tao kumapagkaon na kid-kid magkaon-kaon mabuka na kuman siya kasawhan kanda di misan kansuban tamam? Naam paghamok kamo, pag-agad-agad kamo, pagsaw-saw kamo, wadhkuru ismallah, sabutan yung ngan sin Allah Ta'ala pag bismillah kamo.
supaya kamuri kaagaran, supaya kamuri kasauhan sin syaitan. Misan kamu isab upat, bangkauhan syaitan yung makad kan. Pag kita mo maubos magtuloy, parukot-lukot, wayron hikapin. Tamam? Wadhkuru smallah yubarak, mapagbarakatun kaniyo fihi fit ta'am, hapagkaon niya. Unin hipamung ta, mang kita mini pagkansuan, magbismillah, iban al-ijtima' fit ta'am. Pag amuin, pag agad-agad, pag tipon-tipon hapagkaon. Yung magbutas-butas. Na. In sumuno babul amri bil akli min janibil qas'ah. Lawang pangadjian, al-amr, pangdaak, tawakan, pangdaakan, bil akil, kumaon, min janibil qas'ah, ring hakid sinlay. Tumagna kau kumaon ding hawno, ring hakid sinlay. Aun lay, yaw ning pagkaon dahin doon, biyutang. Hawno kau panagnaan, hakid-kid. Kung ko magtuy kumamot, pakiitungan. Kung ko magtuy, kumamot, pakiitungan. Be ko sin magpapala. Kita niyo magpapala simento. Tingaw no magtagna. Hikad-hikad katan. Yan, sambil malamukay katan. Amuyat to yung pardaakan. Min janib, ma ma'na janib, yan muntazar. Janib hakid sin al-qas'ah. Ma ma'na al-qas'ah? Qas'ah min layir. Rakula siya ragbus. Yan mga amuin qas'ah ini. لا يرسيا نقول بها تمام. والنهي عن الأكل iban pianglangan in kumaun kau min wasatiha ring hari tungan sin qasa. Jadi lay pagbutang sin kaunon na long tabiryani, yaw ning manok, yaw ning katan, magtuy kau jumak night pakitungan kong ya. Ada manhiyun an. Unin sunnah, unin piangdaakan, naunong tumagna. Kid. Sambil mainut-inut. Tamam? Kita tabang maita. Wa fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa kul mimma yalik. Imbaita kato sin Rasul, kul kaun kau mimma yalika sin pagkaon amin hatungod mo. Amuin yaon hawahawnahan mo. Kung ka magtuloy mo pansi pa. Amuin yaon, amuin ha tungod mo magtuloy. Tamam? وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. Lain kan Ibnu Abbas, keridhaan sila sin Allah Ta'ala. Bang Ibnu Abbas, daiman, radhiyallahu anhuma. Keridhaan sila karwa. Siya iban hiyama niya, sahabat karwa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-barakah, in barakat, ma ma'na al-barakah? Amu in karayawan mataud. In barakat, tanzil, ma ma'na tanzil? Numaug siya, wasatat ta'am, hari tungan simpaggaw. Yarin lay, nabubud, din sampul mo, yaw ning sampul, kaunon, biyaning, mingkyuning, kaunon na, tama, maununo mo, gimbarakat, karayawan biyutang sin Allah Ta'ala, hari tungan. Tanzilu wasat ta'am. Biyutang sin Allah Ta'ala, imbarakat, hapagkaon, nihanday doon, hari tung sin paggaw. Naam. Fakulu min hafatay. Kaun kamureng hakid pakid niya hafa amin hirad-hirad niya. Kaun kamureng hirad-hirad kata. Imbarakat yaon hari itong kumaun ko ring hirad-hirad. Abang kau magkaun na hirad-hirad imbarakat yaon damasi. Di mo kasayuhan magkaun kau impagkaun magtataod di mo kasayuhan. Sa liyaw pa imbaraka. Tamam? Pagkaon mo hirad-hirad, pagkaon mo hirad-hirad lang masa mataod pa karaw, dili magkaubos. Sa biyaw ning barakat biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kasayuhan. Kasi mga malaikat magtutuwang kay mo wihami, magluluwag. Yaw na ito. Namang kau kimaon magtuy kimawas sa itong.
Yaon mo na magtuin hakitungan limakso ko magtuy, nanaig na yung baraka. Naway na pag-ig si hakitungan, hari mo nakasayawan ng kid pakid, naubos na to eh. Sabab sin, kiyawa mo magtuin puunan sin barakat. Tamam? Mafhum ya shabab? Kanda magtumag na kita rin nga hafa. Ma maana hafa? Hafa. Kid. Hafatul lisan, kid nini katan. Hafatul lisan. In afsah, hafa. Bukun hafa. Hafa. Bukun mushaddad in fa. Tamam? Min hafatil lisan. أفصح دينها من حافة اللسان حافة جيد فكتبيتا سين رسول الله فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه أيو كمكما أنديها غئتغن يمنتو سبب ما إيجين بركة بيوتان سين الله سبحانه وتعالى هم ملقويني pengajian adab. Nah, ang kamo magkuan pa ba, pag inyo pahula ni hinduan ni usab, ang magkaon kita ni bihain. Amoy ni bihain. Yung barakat haki itungan. Suway kita nyo rin nga higad, ay nga higad si pagkaon tumangga. Nah. طيب. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء. ما معنى القصعة؟ لا يرقل. يحملها 4 رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. دين كان عبد الله بن بسر كرضاء سين الله تعالى نموسيا لون ينك أولا سين رسول الله أون قصعنيا أون لاينيا بأدقلا إنغانيا الغراء Mungka mga suwununingan sin qas'a sin Rasulullah al-gharra. Inhati sin gharra ini muannath muthanna sin aghar. Inhati sin aghar min masahaya. Naam, masahaya. Aghar, gharra. Yahmiluha 4 rijal. In magdakan niya 4 usog. Tinirak ula lai. Ula ding si mapastan niya. Sabab sin 4 usog yung magdakan niya. Falamma adhaw atatkala miabot man sila pa waktu duha, adhaw, waktu duha, wa sajadu duha, simujud na sila si mambahayang duha, utiya bitilka al-qasa. Dia na maunin amuin, ano ba yung pagtagi niya? Yeah. Bandihaw rakula. Qasa. Dia na maun. Amuin hikarra. Pila yung magdakan niya? 4. Waqad thurida fiha. Sarta biutangan na rin doon pagkaunsarid. Yung pagkaunsarid, amuin tinapay, piapat-tapat tanamad to. Kaya nyo rin piapat-tapat. Amuin girit na. Pag-uwos biutangan, lialamukan sapi, iban sabaw-sabaw niya. Yun na rin doon. Sandungon nyo na. Hambuk bandihaw rakula. Biutangan na. Amuin tharid, pagkaunsarid, diya na maun Rasulullah ibang mga sahaba. Faltaffu alayha. Ma ma'na iltaffa? Glibot na sila biha. Unubay ni. Nalipungod na sila hatungod sin bandihaw yan. Doon nakataan, naglilingkod. Falamma kathuru. Hawak tuman timaud na. Yun na timaud. Tawad ng mga sahaba. Jatha Rasulullah. Inhati sin jatha nami'piin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lingkod niya. Biutang niya namuin paanay ni tampal pa palawa. Ang panya lingkuranin in sikiniya. Sarta tiya titindugin inunubay nin tuhod tampal patuin. Unsa namin biya ko sin sung lumaksubihan. Ha? Lilingkuran min uno
Ano ba ini? In paa mo, tampal palawa, piya titindog mo, in tuhod mo, tampal, pato. Liming ko din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kibla ni mga Arabi, aw hambuk Arabi di makilah Rasulullah. Ina Arabi ni hatinya gimbahanun. Mga Arab magipat kambing. Kala ma hadhihi al-jilsa. Walang ni paglingkod bihan yan. Kaya kalong niya ipon, mga makato. Ita ni Rasul na mipi. Niya makadah mga sahabat, yaw na limilingkod. Inagisin Rasulullah, inna Allah ja'alani abdan karima. Sabon na ito na Allah Ta'ala, hinang niya ko ipon, kariman. Kariman, mulya, ipon. Biada ko ipon. At niya po ko nakutawa mo mga sultan niya, unso yung mga nag-number 4 magkaon. Hinang ako sin Allah Ta'ala, ipon, pati babaon, kariman, amo yung pati mura. Walam yaj'alni jabbaran 'anida. Wala ko hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala jabbar. Amo in tao yatajabbar, amo in matakabbur, manglulunggo pakayban na 'anidan matugas. Way hinang ako sin Allah ta'ala ipon pati kupo. Tamam? Na. Thumma qala Rasulullah, ang panamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunu min hawalayha, kaun kamureng ha, kid pakid niya rin ha katilimot niya yan. Ayaw kamu kumawas magtuyo pakitong, ayaw kamu kumagna, min hawalayha, dahing ha mo in kid pakid niya yan, wada'u, da'u dahing ha wada'a, yada'u, tinggalin niyo, taraka, wada'u, tinggalin niyo, zirwataha, impuntukan niya, impuntuk sin pagkaon, pasarihan niyo na yan, tagna ka mo ring hawno, dahing hakid, pakid niya, hirad-hirad niya, pasarihan yun yung zirwa, mamaanin zirwa, puntukan. Kandalaw niya, wa zirwatul Islam, in puntukan sin Islam, al-jihadu fi sabilillah. Mamaanin zirwa, puntukan. Ha, mun hataas niya to. Wa zaru zirwataha, pasarihan yun na in, puntukan niya yan, di ka mo, amo in limison yun na in, kid, pakid sin, pagkaun yan, yubarak, lakum yubarak fiha kapag barakatun sin Allah Ta'ala yung pagkaon. May tadto, sabutan yung nakain. Sababing baraka no maughaw no, itungan, barakat biutang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam? Naman ka nakimuddan sanin, kuan si mga jamaa, ang mga jamaat at tabligh, magkaw nakid-kid. Ayaw nalong na magkaw nakitungan. Sabab, imbarakat yaon doon. Nawang mukyawasan na magtoy, maubos na. Malawa na pagkita mo na kasayuhan yung pagkaon, matigalam na magtuy. Ngita nyo rin matigalam, malawa na magtuy. Na. طيب. Pila minute na, Arfan? 23? طيب, kauntan yung hadith, hinapusan bab. باب كراهية الأكل متكئا. باب كراهية الأكل متكئا. Pila bab din naka na to. Ato patubtungon tanyo na rin inshallah. Konsum tanyo na basta ng bab sumuno inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.